Atano aya maikirio ngono muthenya wa Juma magekuruhania na gucogera ngui cia kindurire mwena wa Nesut gicigo-ini kia ubunge kia Njoro. Kaihairia nginya riu itigite andu 6 makuite na angi matari na wikaro. It is said that there are 5 persons who arrested on Friday. Umuthi marugamio bao-ini mbere ya mucirithania Liz Gicheha na thitango ya kuvanga guteithiriria na gutara ndurire imwe uria cikwahamurithia aruna o gicigo-ini kiu thitango iria makorirwo makiregana nacio. Ona thengia ya wakiri wao Kipkoech Ng'eti tikuri igoti rimarekererie Nabudi. Igoti ni riathanire makorwo makihingirwo ceceni-ini ya Nakuru Central kwa ihinda ria thiku 3 riria magakorwo magicoka igoti-ini. I find that the reasons given in his affidavit are satisfactory and therefore suspend the accused bond up to Thursday. I believe by Thursday whatever investigations they wish to conduct will have been finalized. So the matter will be mentioned on Thursday in court number 2 for further directions on bond. Nigai hairia ithiete na mbere guthararia utungata wa githomo na njira nene. Ndurumeni to muthenya wa umuthi kionania namba nene ya arutwo ndine kinya thukuru ona thutha wa gwathwo macokererie. Lakini najua kesho wengi watakuja kwa sababu wengi walikuwa wametoroka. Kuna wale wananiambia wako Bomet, wengine wako Nyahururu, wengine wako Nakuru. Lakini wako na hamu ya kurudi shule waendelee tu na masomo. Inaonekana wako wachache sana. Na hata tunashindwa tukiwa walimu, tutaanza wapi, tutafanya nini? Thiini wa thukuru wa muthingi wa Nesut arutwo 98 nio mekinyirie thukuru hari arutwo 817. Thukuru-ini wa secondary wa Nesut arutwo 26 nio mathire thukuru hari arutwo 198. Thukuru-ini wa secondary wa Cheptoroi ari o arutwo 88 mekinyirio na thengia ya arutani gwikinyia na njira nene. Mugai Muhea mwandiki kiama-ini kia NAT Nakuru ni athingatite aciari kurekereria ciana ciao ikorwo igithie thukuru akiuga thayu ni ucokereirie. Vyenye nimeona askari hapa, huo uoga lazima uishe na mkuje wazazi tufundishe watoto. Sisi walimu tunataka tu kuona watoto wetu tuwafundishe na tufurahie hiyo kazi yetu. Naomba tena leteni wazazi, leteni watoto kwetu tuwafundishe. Oho ni athingatite thirikari kuongerera maabitha borithi kuma 2 nginya 10 mathukuru-ini niguo kugacirithia ugitiri makiria. Hamwe na aria meguthie na mbere kuhoria ucoro ni munini wa speaker wa Nakuru Samuel Tonui, William Lang'at uria urugamiriire kigina gia CDF, anini eri acifo na atongoria eri a matura. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Maina Kĩhumo.